nuko niko bazambara no mugabo rero ndumva ko bidakunda ko la ego ntacyo banduba ndakwishira bandu ndindira gatoya oboye ariko bavuga ngo ni ngo ndeke kunywa kandi bambuye ngo ndeke kunywa ahubwo reka n'uyu muntu aro ego oya banzu kumandangize nituke yansigajemo nituke ahubwo ngomba nce ndaba ndaturangize nce ndambaga nizingahe je ntoshwa ni karato yibangara kugira nawe yuko kuko soko kuri yavuga ati muzonywa mutahe bukeye none nanje ego ndindira banze kuma manze some tubiri ndonka kenge la ego turaheze ndaje urabona nawe ko duheze ndaje uri mwiza Yesu wangiriye neza mubihe narimwo Yesu uri mwiza Yesu mwiza wangiriye neza mubihe goye nari muvyiyumviro byinshi nagize kera ntararonka umwanya wo gukizwa nari umubeshi nari umusambanyi yo nari mborerwa Yesu wangiriye neza Yesu Zina ryaso nanuwo mutama ko mbona ari kuri bangara aho niho nahora kwe n'udufaranga twose sinoca ngaha nanje ntamuhanuye ahebe kunywa inzoga je umukozi w'Imana mavage umukozi w'Imana sinova ngaha ntamuhanuye amahera yanje naguze bangara mugabo sinova zaheze sa Allo gute wewe Jenny sawa zineza Jenda komeye neza ahubwo gusa nambura umugenzi hasigaye tubiri yo laba ugira ushufasha mbuze dutatu umviriza muze kugira ego kuranyumva neza urumva bambariye aro ego bambwiye nguma tubiri banza wumvirize muze banza unyumvirize ego banza ureke ku telefone unyumvirize mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu ndakewashingitoni ego aha niho nahora muta ego nahora ngwa nanje nkizi mu 2026 ariko mwuyu mwanya Imana yarangiriye neza cyane nawe rero ndagusabye kandi unyemerere ahubwo je ndi umukozi w'Imana oya uri umukozi nta mukozi w'Imana yambari butura ahubwo reka namba ugomba kunsaba ko reka mbanze ndatunywa twose duhe ndake washingitoni duhere kugira ngo ahubwo nimunyongere banzuzunga zizesoma ego izina rya Yesu Imana yavuze ati Muzoga mwizina rya Yesu ndake washingitoni jewe nzoguma nsoma nzogumanywa haleluya ututu yoga nabasokuru hoya bariko barayimbuza Washington ego mwizina rya Yesu Kristo twese twaratuzinywa ariko twarazevye mwizina rya Yesu ndagusanga abadayimoni bose bari mu mutwe iwawe bavayo mwizina rya Yesu amen haleluya amen haleluya amano mwizina rya Yesu mutama mwizina rya Yesu ndamusanze ngaha mwizina rya Yesu ariko nagomba mana ko yokizwa nkuko nanje nakijwe mwizina rya Yesu nasubire kunywa zino bangara mwizina rya Yesu zigisha ingeso mwizina rya Yesu
tumuje mu busambanyi mu izina rya Yesu tumuje mu bintu binkazi mu izina rya Yesu tumugedayo mu izina rya Yesu haleluya zitumubesha zitumuba umufunga kiwani mu izina rya Yesu haleluya haleluya ni papa yambyaye ariko ndiko ndamusengera ariko naho umusengera mze ndagusengeye wumva wurukiwe ku mutima yo ahubwo ubwira umunyongere ndabishobora none mze umveho ngo bagutazire Washington uratire twumve kandi naho akahetse tuzogasanga wanyoye uri pasitori kabundi nuko musega yo iyo mbwira nkaguha utarinza nguransengeye kumbe nawe ugomba kunsaba inywa nawe yo ngo n'abapasitori areho naho bagomba unsabe ndayiguhebeye ndabura umuhimbiri wa muhimbiriwe yingwe yiheze n'ivyo wawe ngo pasitori iyo ntagusengera wewe wari kubima musegane ngiye usubira ukore ahubwo nawe wayisho harayima urayimaze yo wararushe umviriza aya nta bya Yesu umviriza naba pasitori bambara babutumba bamuhimbiriwe uri kurasenga uvume ndagafashe kakatsehe ndakewa je ndagafashe jewe hajya rero kari kazi yuko kaza kuyinywana konyene ego kweri je mavage kaende kure kaende kure reka niki Sanisa